السلام عليكم ورحمة الله. باند 14 فبراير وگوشنت یہ روچہ رہتے مردم کہ عید الحب، عید دوستی، فالنتائن. ای فالنتائن حقیقت چیئے چا کجا اتکا اغریق توکا رومان یک حاکمی بیتا ایا وتی مردم منح کتگن چا سیر و سانگا. این کر ہمی کنیسے یک مستری بیتا فالنتائن ای نام بیتا ایا مردم چیوکانی سانگ داتگا. ای حاکم وحدی کے حال سر بیتا ہمیں ویلنٹائن پانسی سزا دیکھ بیتا گوڑا آیا چی رند مردمہ ہر سال ہمشی نامہ ہمیں عید جوڑ کتا بزن دوستی و محبت عید. ما گندے واضح مسلمان ای روچہ بھی باہر زیرے یک دنگا سخری پل دیں یک دنگا تحفہ دیں تے او خوشی اظہارہ کنن تے ای روچ تو کا من دوستا ای جائز نہیں ای روچہ باہر زیرگ. میں مسلمان کرا عید دوائیں ایک کے مزریں عیدیں، عید الاضحیٰ ایک کے کسانے عیدیں، عید الفطر ما وتی ایدن قلب میں ما وتی مناسبہ خوشی اظہار بکنے جائز نہیں باہر زیرگ چوشی کافری ایدان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا فرمانی من تشبہ بقوم فهو منهم مجتمع کے دگران کلاگا کا آج ہمایان چی. من دوست عزیزا حل با نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ یلو کنی ما قرآن طریقہ یلو کنی دیگه کافری مذہبان تقلید کنی آئینی رند کپی آئینی رندگیری گوش بدار. من دوستا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیثات کا وشتا قیامت تو روچا ما حوز کوثر کر رہا وشتا مردمان وتی امتا آپ دیا وشتا لحتی مردم منی کر رہا کائن تے حوز کوثر ملائکت گلینن تے من گوڑا بشا منی امتا ای چیش ماشا گلین گائے گوڑا ملائکت گوشنتے تو نزان ترا چی رندشن تی طریقہ یلو کتا تی سنت یلو کتا دگرانی رندگیری کتگے ما گوشن گوڑا دیر بے خیال بکن. من دوستنا اگر قیامت روچا چا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرا گلینک بے ہمیں وجہ کہ تو ویلنٹائن باہر زورتا تو کافران طریقہ زورتا. من دوستنا ہنی حقیقتی دوستی ظاہر بیتے کرا دو دوستی ہے یک اللہ و ای رسول ہے و دومی کافران طریقہ ہے ترب چا گیشتر کجام دوستی بھی.